بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كتب الإيمان وزينه في قلوب المؤمنين المتقين الأولياء، وجعل فيهم الرأفة والرحمة على عباده، المطلع على تقلب القلوب واختلاف الأحوال، الممتن للقلوب بالتقوى، المطهر لها من الشرك والكفر والنفاق. ونعوذ بالله من قلوب أهل النار، وهي القلوب القاسية التي لم تكتب لها الرحمة، تقتل الآلاف وتشرد الآلاف وتدمر المدن وتقتل الحرث والنفس، ولا تبالي حفظا لكرامة الذات والاستبداد بالسلطة وإبادة الكراسي. فأصحاب هذه القلوب مأواهم جهنم. أما بعد، فإن من أشرف مخلوقات الله وأعجبها أمور يكثر السؤال عنها، وهو أمر الروح والنفس واللب والعقل والفؤاد والقلب، إذ بهذه الأعداء يفرق الإنسان بين الحق والباطل والثوابت والأوهام. فأول ما يتلقاها في النفس الإنسانية القلب، ولذلك حرص السلف الصالح على البحث حولها والوقوف على أسباب أمراضها وطرق شفائها وانعكاساتها. ولا يتم رقي الإنسان في شعب الإيمان إلا برقي قلبه. وقد أكثر السلف الصالح أمثال الحسن البصري وابن القيم الجوزية وابن تيمية والإمام الغزالي وابن الجوزي وغيرهم بالاهتمام بأمر القلوب والفروقات الدقيقة بينها وبين اللب والفؤاد. وينبغي دائما أن نسلط الضوء حول هذه التساؤلات. وفي حديث النعمان بن بشير: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد وإذا فسدت فسد الجسد ألا وهي القلب. يتي الله سبحانه وتعالى o Allah taguɗo limanu o farlimo o cuɗimo e ɓerɗe gomɗinɓe ɓen, ɓe gomɗinɓe hulayɓe Allah, weldiɓɓe Allah. O waɗi ka ɓerɗe maɓɓe kamɓe yurmede, o waɗi ka ɓerɗe maɓɓe yiɗugol jiyaaɓe Allah ɓen. O Allah mo tawata no ƴelliti e ko ɓerɗe ɗen waylitoto kon, e ko alhaaliji seeduɗi ɗin yiilondirta kon. O Allah himo moƴƴiri e ɓerɗe hulooɓe Allah ɓen laɓɓingolɗe e shirku, laɓɓinaɗe e keefeeru e naafiqat. ɗe mooli Allah e ɓerɗe yimɓe yiite ɓen. ɓernde aaden yiite koko aduna ɗo fuɗɗoto anndaade. si tawi yurmeende hoɗaali e mayre hay bere sama kala mo yii hannde ko woni feƴƴude kon e aduna o, a taway yimɓe goo si tawi no darngal ala honno tooñe no woodi. sabuna ko woni feƴƴude kon hannde anna on e tooñeeji wargol million ji yimɓe hara ko fii aaden gooto. raɗo yimɓe ɓe yaha ka jaangol tampinta boobooɓe ware, kiikalaaɓe ware, rewɓe ware, tagataaɓe ware. yimɓe ɓen yaltine ka galleeli muɗum yaha ukko e buruuji, tawa piiji ɗin fof ɓe arnani e tampere, tawa ko ɓernde aaden gooto ɓaleere yoorunde woni wadde sifa ɗum ɗon. wonɓe rewde jullum kum, jullum gootum wonaa ko reweede kum, jullum laami kum. oɗo Allah subhanahu wa ta'ala o waɗi ɓerɗe yimɓe yiite ɓen ɓerɗe wawɗe wakkaaji, yurmeende naatataa e majje, jolataa e majje. ɓeeɗo ɗen ko dictature yaagal woni wuuridude e muɗum, poominagol e jogagol doole. ɓeeɗo ɓerɓe joomiraaɓe majje on ko jahannama woni jaaƴorde maɓɓe on. yo Allah dandu en. haray no jeyaa e ko ɓuri teddude e tagaaɗi Allah ɗin, no jeyaa e ko ɓuri ŋalɗinde e taguuji Allah ɗin, piiji ɗi tawata jama on toujours no lanndoo fiimu. yimɓe ɓen no lanndoo ila fewndo nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam fii ruuh.
hiɓe lanndo kadi fii kiiɗo wonki neɗɗanke hiɓe lanndo fii ɗeeɗo hakkille neɗɗanke hiɓe lanndo fii fonndo neɗɗanke on e ɓernde makko nden yimɓe ɓen no heewi lanndaade ɗiiɗo piiji sabuna ko ɗeeɗo ɗen tere waɗata haa neɗɗanke senndindira hakkunde goonga e fenaande ko ɗeeɗo ɗen hakkille waɗata haa neɗɗanke senndindira hakkunde ko woni ko tabiti e ko tawi goɗɗum hinaa ko tabiti ko weemure tun woni arde e fonndo goɗɗo feƴƴa haray noon neɗɗanke bee o annda fii kiiɗo wonki e fii ndeeɗo ɓernde e fii oɗo ruuh fii no ɓeydira anndude ko laɓɓinta ɗiiɗo kon e ko tuuninta ɗi kon o golla ko laɓɓinta ɗi kon o reeno e ko tuuninta ɗi kon ko ɗum waɗi si karamukooɓe feƴƴuɓe ɓen moƴƴuɓe ardinooɓe ɓen hiɓe rerɗunoo fota e wiƴƴitagol fii ɗiiɗo piiji sabuna heɓe anndi ko maleede ɗiiɗo woni maloore neɗɗanke on ko laaɓugol ɗiiɗo on woni laaɓal makko ko soɓugol ɗiiɗo on kañum kadi woni soɓugol oɗo neɗɗanke ko ɗum waɗi wanoo karamukooɓe ila e taabi'ina en sifaano alhasan albasri en e arɓe ɓaawo maɓɓe sifa wano ibnul qayyim el jawziya en e ibnu taymiya en e imamu ghazali en e ibnul jawzi en e ko wayi waɓen buy hiɓe telɗini desde feereeje fii ɗiiɗo piiji wowlaaɗi fii mum ko yimɓe lanndotoo fii mum fii ndeeɗo ɓernde e fii kiiɗo wonki e fii oɗo ruuhu neɗɗanke on e fii sifa ɗin ɗon piiji ko tawata si laaɓii jiyaaɗon laaɓii si tawii tuunii jiyaaɗon tuuni ko ɗum waɗi si nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam e o hadise Nu'man ibni Bashir mo tawi fuɗɗoode muɗum ko innal halala bayyinu wa innal harama bayyinu lannoode makko on ko wiwgol awa kucunno ka nder ɓanndu neɗɗanke kun ɗon si tawii kum moƴƴi haray ɓanndu ndun fof moƴƴi si kun ɗon boni kum ɓawli haray ɓanndu ndun fof ɓawli ɗulle ko ɓernde nde haray en fuɗɗoto ka kala geɓum yaaren seeɗa fii en ɓeydu yonnaade tun gokkun e mum e ko karamukooɓe holli kon ko karamukooɓe windi kon ka defte maɓɓe e fii ɗiiɗo piiji haray no haani toujours anndintinen fii muɗum ɓe wii en fuɗɗorde fii ɓernde nde sabuna ko kayre woni lanɗo ɗeeɗo tere fof karamukooɓen no maaki ko wiyetee qalbu ko haala arabu goɗɗo no toon e ganndiɗuɓe haala arabu wiyeteeɗo ibnu faris mo mari deftere e ka lugal arabiya inde wiyee mu'jamu maqayisi al luga inde dallinore fota sabu laaɓugol konnguɗi wonɗi toon ɗin hella ka luga o wii ko wiyetee ɗalbu kulli shay'in haalisu wo kala huunde ɗalbu mum on si wowlaama fii mum haray ko nenndi ndin faanda ko ɓuri moƴƴude e muɗum kon ko ɓuri laaɓude e mum kon ko ɓuri hentaade e mum kon ko ɗum wiyetee kalbu amma karamukooɓe ɓen no wattani yiili e alqur'ana on ɓe tawi no mari ko wiyetee kalbu no mari maanaaji buyka nder alqur'ana ɗi tawata no seedi seeɗa no jeyaa e maanaaji ɗin wi'eede kalbu on ko pottingol goɗɗum yeeso ma wono ɓe wi'iri noon ka alqur'ana wa qallabu laka al umur ɓe waylitanma fiyakuuji ko ɗum woni ɓe yiilindiri piiji ɓuyi yeeso maaɗa ɓe ɗaɓɓitiɗi fii memmingol goɗɗum imma memmingol jiɓini ɓe maa ɗum memminalngol ma tun soñjaaji nokku goo kadi no wiyee qalbu ko haala arabu ko alqur'ana no joli toon qalbu hara ma'ana muɗum on ko ferlitagol wono Allah daaliri noon fala yahrurka taqallubuhum fil bilad wota hode dey ferlitagol ɓeeɗo yimɓe heeferɓe e ɗeeɗo leyɗe ka tawata ko kamɓe jogii ɓoggi ɗin kala ka ɓe faalaaɓe yiltirey kala mo ɓe faalaaɓe tampinay kala mo ɓe faalaaɓe nafay kala mo ɓe faalaaɓe soñjay ooti lorrodamo piiji ɗin fof wota ɗum ɗon janfoma haa yiɗaaɓe maa ɗum ɗon janfoma haa waccaaɓe maa ɗum ɗon janfoma haa ɓurnaaɓe e hoore gomɗinɓe Allah ɗen subhanahu wa ta'ala nokku goo kadi tagallubu on no wona hulugol
wono Allah daaliri noon ka alqur'ana tatakallabu fihi alqulub mana on takallubu ɗon ko hulugol yani ɓerɗe ɗen hulay e nden ɗon ñalaande arayde wiyeteende ñande alqiyama no wellitee kadi faande e muɗum hakkille wono Allah daaliri noon nokku goo inna fi zalika la zicra liman kana lahu qalbun on ɗon ko ɓernde wurde ma ɗum hakkille yani wonande on marɗo hakkille o heɓay tasakuye e nde alqur'ana haray ɓernde nden no senda e pecce ɗiɗi ibnul qayyim ka deftere makko ighasatul lahfan rahimahullah imo inni ɓernde nden ko pecce ɗiɗi sendi wo ɓernde yi'eteende nden ko nden woni pompude ƴiiƴan ɗan nden ɗon noye ɓanndu banu adama fof inde jankitiri hellaka sengo nan ɗiɗi aɓun ɗum ko wiyete ɓernde ko karamo koɓɓen faandi ko tawata kon no laami tere ɗen koko tawata kon miijooji ɗin fof e piɓle ɗen fof ko ɗon tumbondirta ɗum ɗon kadi mo ɓee no mari a annda ko woni e ɓernde an mi annda ko woni e ɓernde mo ɗum ɗon ko Allah subhanahu wa taala on ɗum anndi yani ko tagudi ko Allah lamɗo on moƴƴini o newini fii muɗum tawa goɗɗo wata ƴellitaade alhaali muɗum miijooji muɗum ɗin goɗɗo wata ƴellitaade fii muɗum ko ɗum woni ka haqiqa neɗɗanke on sabuna ko ɗum ɗon woni fiɓude goɗɗum ko goonga ma ko fenaani ko ɗum ɗon kadi woni mbaadinde goɗɗum no moƴƴi ma no boni ko ɗum ɗon woni fii ferlitande neɗɗanke on ko ɗum ɗon kadi wonaa yewteede kala ko Allah yewti fii muɗum ka alqur'ana tawi ko ɓernde nden ko woni toɗɗaade haray naa ɓernde wonde pompude ƴiiƴan ɗan ko ɓernde ka piɓle ɗen tabitata ɗon karamo ko ɓen wi'i ɓe wattani yiili ɓe inni no ari kadi ka alqur'ana ton ɗen fii inde ɓernde hara ko faanda e muɗum ko feere moƴƴere wono o daaliri noon nokkugoo tahsabuhum jami'an wa qulubuhum satta on qulubu ɗon ko faanda ko pehe ɗen a sikkay hiɓe fotti hiɓe tummodiri hiɓe hawtite gootol kono ka haqiqa pehe maɓɓe ɗen no seedi o kalbu faandaaɗo ɗon ko pehe amma haqiqa ɓernde nden imo daali fii mum nokkugoo fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu allati fi sudur ɗo o holli sadru on e kalbu on no seedi seeɗa kalbu on ko ɗum woni ka nder sadru fu'aadu on kañum kadi no suuɗii nder ton ɗum ɗon kadi kalmo ko ɓen sifanto en fii muɗum wono fii fu'aadu on ɗum ɗon kadi enen hiɗen fira ɗum tun ɓernde inna sam'a wal basara wal fu'aada firen ɗum ɓerɗe kono fu'aadu on no mari hertinande feereere hara kañum e ɓernde nden si tawtindiri haray fu'aadu on no mari hertinande feereere woni on fu'aadu ko fondo ko ɗum wiyeten enen fondo e hin ko ɓernde kono no mari ɗon hertinande ko wiyeten kon fondo o fu'aadu no jantaaka alqur'ana e nokkeeli 16 sifa o aya wiiɗo o huwa alladi ansa'a lakum sam'a wal absara wal af'ida wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'ida nokkeeli 16 on af'ida no sergitaaka alqur'an amma fu'aadu on no hertori sifa mo tawata no sansondiri seeɗa e golle ɓernde nden wono ko Allah daali ɗon wa asbaha fu'aadu ummi Muusa farigan in kaadat la tubdi bihi lawla an rabatna ala qalbiha qalbu on woni goɗɗum fu'aadu on woni goɗɗum wo wattini fondo yumma annabi Muusa on ko ɗum woni miijooji makko ɗin fof no darii e oɗo ɓiɗɗo makko tawi beni hakke ko maapi miijo on fof ka darii ɗon si tawi woni yiɗa fewtini miijo ma sengo go'o haymo ari tappuma ma ɓuccuma ma ɗum wujjuma haray si tawi ɗa fewtini miijo ngon sengo go'o a wuri andata ko ɗum waɗi si aaden sohlii pandi o andata hay ko woni o andata heege o andata sonja o andata hay hunde par ce que haray sohla on no nangi mo fewndo ɗon hakkille ɗen fof no yaari ton wo oɗo noon tawi miijooji makko ɗin fof e fondo makko ngon yaari e fii o ɓiɗɗo makko haa o faala feññinde o inna awa ko ɓiɗɗo an dooli kono tawi Allah jogike ɓernde makko nden
ɗo ɗen fu'aadu on woni goɗɗum ka miijooji ɗin tumbondirta ɗon qalbu on woni goɗɗum ka tawata ɗon ko piɓle ɗen woni tumbondirde ɗum ɗo holli wonde ka kala e mum no mari maana heeriiɗo hay si tawi woni ɗen fof muɗum no ƴetta ñansalal gootal nokku goo kadi o daali ma no sabbitu bihi fu'aadaka holli wonde fu'aadu on ko ɗum ɗon tabitata si ɓernde nden heɓa liimaanu ma ɗum ɓernde nden heɓa ko wiyetee goɗɗum ngoo ko o wii nokku goo wano kallibu afidatam meɗen waylita fu'aaduuji maɓɓe ɗi yaani fu'aadu on ɗon ko fonndooji maɓɓe ɗi ka tawata ɗon miijooji ɗin fof no i waawa tumbondirde nokku goo o wowli fii ɓerɗe ɓen inta tuuba ilallah faqad sagat qulubukuma ɗon hiɗe kafi ɓernde nden e fu'aadu on ɗon ɗen kafi hen ɗum woni ɗum ko istaraka fi sahwi wal muyul ɗon ɗen fonndo on e ɓernde nden kafii maana gooto ko hen ɗum woni ɗum ka ooñagol maa ɗum e ka yiilagol faqad sagat qulubukuma haray ɓerɗe mooɗon ɗen ooñike e ɓurnugol kaariijo o wii nokku goo wali tasga ilayhi afidatu alladina la yuminuna bil akhira ɗon kadi fu'aadu on heɓii maana feereeje haray noon fu'aadu on no wayi e ɓernde nden no karama ko ɓen wiiri noon wano pitilol e nder lampu fu'aadu on ko pitilol ngol no qalbu on ko lampu on no si lampu on boni pitilol ngol gollata si pitilol ngol ɗaanike lampu on jalbata hunde alaara e nder fu'aadu on ko pitilol ngol qalbu on ko lampu on no waadi kañum kadi e ɓanndu neɗɗanke wano sonndu yiitere ndun wa'ani yiitere nden sonndu yiitere nden ko noon wa'ani fu'aadu on wa'ani qalbu on anndi fof mum koye woofoonde wootere woni kono ka kala e mum no mari golle feereeje amma lubbu on ɗum ɗon kadi jantaama ka alqur'ana e nokkeeli 16 no jeyaa e piiji ŋalɗinɗi ɗin e nder alqur'ana on ko ɓuri kon so yewtii fii ɗum ɗo hasaba kaari o yewtay ko nanndi e muɗum kon kadi wano hasaba kaari so yewtii fii daneeri hasaba kaari o yewtay fii niwre hasaba kaari so yewtii fii yaasi ñalorma laabi hasaba kaari o yewtay fii jemma laabi hasaba kaari ɗum fof ko jeyaa ɗum e muujisaaji alqur'ana on wano woniri noon fu'aadu on jantaama laabi 16 lubbu on kadi jantaa laabi 16 nokko sifaka Allah daali inna fi dalika la ayatin li ulil albab albabu on ko jambu lubbi joomiraaɓe nenndi ndin e ɓanndu banu adama ndin yaani lubbu on ko hakkille ɗe tawata ɗen no seeɓi no waawi anndude ko nafata ɗum innama yatazakkaru ulul albab lubbu on ɗon kadi wonaa hakkille ɗen fof ko hakkille ɗe tawata ɗen nanngay goonga ko ɗen woni ulul albab oɗo no mari hakkille kono emo rewde sana muuɗum oɗo no mari hakkille wano ɓe japonais ɓe mari guluuje buy saban kono a yahi ɓe wallini ɗo ɗen banana e leemu ne soodoy sana muhum katarawo no addi joɗɗini ka bitiki mum ɗon inna sana muuru ndu ñaam ko tuma woni ay haa neeɓi ɓe inna sana mu on haari Allah men on haari anndi ɓen ɗon ko aqlu mari kono ɓe alaa luggu aqlu on no woodi ɓay ɓe waawi fellitaade anna moƴƴina piiji buy moyi otooje ko ɓe moƴƴinta e avion je ko ɓe moƴƴinta e piiji tawa ɓe no mari aqlu kono ɓay ɓe annda Allah ɓe ɓaali luggu on yaani pitilol ngol ɗum ɗon heɓaake hay si qalbu on no woodi kono nafa kala hakkille goɗɗo fewtinɗon ɗe mo e yeddugol Allah haray ɗen ɗon hakkille ɗe wi'ataake lubbu wa ma yazakkaru illa ulul albab joomiraawo lubbu on nenni nin pitilol ngol on ɗon ɗum waajitoto ko ɗum waɗi si hafiz ibnu hajar al asqalani rahimahullah imo maaki al lubbu akhassu min al aql wa huwa al khalisu minhu wal lubbu huwa an-nuru fil qindil kanko ibnu hajar o maaki lubbu on ko ɗum ɗon woni ko hertii ko ɓuri hertaade diini hakkille ɗen ko ɗum ɗon woni nenndi ndin tigi tigi ko ɗum ɗon woni pitilol ngol e nder lampo on amma aqlu on ɗum ɗon koko waawi sakkanaade goɗɗo e yanugol e ko kaani wo no wiyee aqlu so a fokkitii meemude ɗum ɗo a tawii ko yiite hakkille ɗen hollay maa ko yiite ni
sa fokkiti memude ɗo aɗen a tawi ko ngayka woni ɗon ko hakkille ɗen hollayma ɗum ɗo ko ngaykani si tawi woni ɗen a fokkiti bonnude kaalise ko hakkille ɗen hollayma wonde ɗum ɗo wattaake sa fokkitani ko kaani ko hakkille ɗen hollayma wonde ɗum ɗo wattaake ko ɗum waɗi si ɓe inni aqlu on no wi'e alhajru wannahyu koko sakkotoma e waɗugol hunde nde tawata lorrete ka ɓanndu ma lorrete ka jawdi ma lorrete ka innde ma hakkille ɗen no waawi ma sakkaade ɗum ɗon mo mara hakkille no waawi ɓortaade ɗo haa laaɓa dalo ɓuri haray o kontaa ɗum ko hunde no amma marɗo hakkille ɗen sakkotomo e ɓortagol daro yeeso yimɓe ɓen kono si tawi woni ɗen hakkille ɗen waawaali mo anndinde mo taguɗo mo on haray o mara lubbu waaɓulu tun o mari haray hakkille ɗen no waawa senndinirande goɗɗo o uytii e ko ɓeydi e ko kaani e ko laba e ko timmi e ko moƴƴi e ko boni kono haray no sennda kadi hakkunde ko wiyetee kon al ilmu wal aqlu hakkille e ganndal kalmo koɓɓen kañum kadi no senndi ɗum ɗon kadi aroyay e dambugal muɗum haray ganndal ngal ko kanngal sakkotoo e waɗugol piiji kaanuɗi ɗin hakkille ɗen ɓe sakkoto waɗugol piiji kaanuɗi ɗin amma anndal ngal ko fiɓugol goɗɗum e hoore ko tawi kon ko kañum tigi tigi e hoore hara no holni kañum kadi fota liddu ilmu on ko jahal si tawi woni ɗen goɗɗo majjii goɗɗum haray o heɓii liddu anndugol ɗum tigi haray hakkille ɗen kadi liddu muɗum on ko ɓula o yaaga haray noon fii haqqille ɗen tun kañum kadi jolii ka alqur'ana e nokkeeli noogay e ɗiɗi nokkeeli noogay e ɗiɗi limamu fayrus no konti ɗum ɗon kañum kadi ka deftere makko wiyeteende basairu zawit tamyis kan kadi mo hertiniri nden ɗon deftere suɓugol sifa ɗin ɗon piiji lima wowano sifa ko allah daali law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabi sa'ir e kaw daali wa ma yaqiluha illa alalimun e kaw daali inna sarra dawabi inda allahi summul bukum alladina la yaqilun ɗum ɗon holli ɗum ɗo fof ko inde ko hakkille ari e muɗum ka alqur'an amma manal haqqille ɗen ko hunde nde tawata memataake ina ɓanndu memo toon kono ko sifa mo tawata ko ɗum ɗon senndi hakkunde neɗɗanke on e mummunteeji ɗin ko hakkille ɗen senndi hakkunde neɗɗanke e mummunte neɗɗanke on no mari hakkille mummunte on no mari hakkille no wuurira kono mara hakkille no daɗira yani mara hakkille ko ɗum waɗi si Allah fawaaliɗe hay hunde mummunteeji ɗin Allah fawaaliɗi juulugol o fawaaliɗi hoorugol o fawaaliɗi ɗin ɗon piiji ko waɗi ɗi alaa hakkille neɗɗanke on noon on ɗon no mari hakkille ko ɗe hakkille ɗo ɗen fawi mo dendaningal dewe ko ɗum waɗi ñannde ɗe sortaa e ooti wo kañum kadi o artay e sifa mummunte on haray hannde kadi o fawaaka e hunde si goɗɗo jooni wonii ɗo feetuɗo haray hannde kadi ɓay hakkille ɗen sortaama e makko ɗe sortidaama kañum kadi e takaalif on ko fawnoomo kon waɗuma accu haray hakkille ɗen ɓay iwi ɗum ɗon kadi ɗe iwdi e muɗum haray ɗum kan kadi o fawaaka ɗum ɗon hannde kadi haray hakkille ɗen ko ɗen ɗon ɗen heblanii jaɓugol ganndal ngal ɗum ɗon kadi ko annoora mo Allah on waɗata e ɓernde neɗɗanke fii yo waaw heblaade fii jaɓɓagol piiji o annda ɗum ɗo no waawa gasude ɗum ɗo noon gasataa few ko ɗum wiyetee jaa'izat e mustahilat goɗɗum ko tawata no waawa waɗde maa ɗum goɗɗum no toon hara waɗataa few eɓɓataako ko ɗum waɗi si cheikhul islam ibni taymiya rahimahullah mo waɗi ta'arifu ko wiyetee kon haqqille o maaki huwa amrun yaqumu bil aqil sawa'un summiya aradan aw sifa ibnu taymiya kam maaki wo ko wiyetee hakkille koko wondata e haqqilɗo on woni noon innaama koko yi'etee maa ɗum ko sifa siforaaɗo e goɗɗo tawa yi'ataake haray nde ɗon nokkuure wiyeteende ɓernde ko nden ɗon woni pilaasi liimaanu o
limaanu neɗɗanke on koka ɓernde hoɗata ko ɗum Allah daali faman yakfur bittahut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati lwusqa ɓoggol fof no arnani taƴugol sina ka finde nden woni ɗon finde nden ka woni ɗon taƴata ngol fof ngol taƴay kono ka finde nden woni ɗon taƴata Allah noon daali kala yedduɗo ɗi bewnoji ɗi sanamuji kala ko neɗɗanke lumbiri keerol kala ko neɗɗo lumbiri keerol ngol o yawti few ka sariya on toɗɗanimo ɗon yo hattu kala ko lumbiri keerol ngol ɗum ɗon wiyama taghut woni ko neɗɗanke o lumbi keerol ka neɗɗanke duwa hattude ɗon o feƴƴinimo ɗon ma ɗum ko malaikajo ka o duwa wonde ɗon o feƴƴinimo ɗon ma ɗum ko hayre ka nde duwa waɗede ɗon o feƴƴini nde ɗon ma ko goɗɗum ngo o feƴƴiniri ɗum haray wiyama taghut oti lumbi keerol ngol wonon mo yeddi ko wiyete seytane e bewinayɗi ɗin fof e sanamuji ɗin fof e ko gollata golle sanamuji ɗin fof mo yeddi ɗum ɗon o gonɗini Allah haray oɗo ɗen jogitike finde hoolare nden ko ɗum wiyete finde tiiɗunde nde tawata nden taƴata ko ɗum waɗi si imanu tabiti e ɓernde neɗɗanke haray haaju makko ala e hay e hunde ko tawata liddoto limanu kala ko liddoto limanu haray haaju makko ala e muɗum nde ɗo finde ko nde wiyete tawhid ɗum ɗon kañum kadi koko ɓullitoto ka nder ɓernde ko toon tullitoto tawhidi on ko ka ɓernde tullitoto ɓundu muɗum ɗum ko la ilaha illallah muhammadun rasulullah ko ndun ɗon ɓundu woni yaltude sendo annora muɗum on lanco saakito e tere nden ɓundu noon ko ka ɓernde woni ko toon woni tullitaade annora muɗum on noon yahay ko lutti kon fof si ɓernde ma nden no mari heewi tef annora gite maɗen annora on hewtay toon koyɗe maɗen annora on hewtay toon juuɗe maɗen annora on hewtay toon reedu ma ɗum annora on hewtay toon kala ka tawata tere maɗen no waawi ferlitaade si annora on hewtii ɗon haray ko on annora yonnoto no ndaare no meeme no ñaame no yahe no wowle ko on annora ɗum woni yonnaade si tawi oti heɓaali on annora ma on annora loyi oti haajataake ko gite ndaari o haajataake ko koyɗe yahi o haajataake ko reedu ñaami haray noon ɗum ɗo kañum kadi no ɓurdi e jiyaaɓe ɓen no woodi woɓɓe haray ɓe heewi tef no woodi woɓɓe hara no ari haa ka hakkunde no woodi woɓɓe ko ka peñcen woni no woodi woɓɓe hara yoori haa haray si tawii goɗɗo gomɗinii Allah subhanahu wa ta'ala ka ɓernde makko wano gomɗiniri noon ka ɗenngal makko haray o tottii amaana ko ɓernde nden halfinaa kon ɗum ɗon noon no ɓeydo no uyto wano janngirten noon ka tawhid liimaanu on si naatii ka ɓernde haray tabiti amma si naataali ton haray no humbi ko ɓen Allah daali walamma yadkhulil imanu fi qulubikum haa jooni liimaanu on taw naataali ka nder ɓerɗe mooɗon ko ka hunnduko hatti si hattii ka hunnduko hewtaali ka ɓernde naftortaake nafataa hannde kadi haray woni liimaanu naafi ɓernde nden noon ko liimaanu on tun waawata nde tabintinde illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innum bil iman o wi nokku goo wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur si tawi woni ɗen Allah waɗanaali goɗɗo on annoora ka ɓernde ton alaa ka o itta annoora on hay nokku jawdi okkortaamo laamu okkortaamo dambe okkortaamo ko Allah tun waawi waɗandemo sinaa ɗum alaa ka o heɓa nokku fama lahu min nur hay nokku alaa ka o itta haray noon o annoora hakke ko alqur'ana on ngalɗini nde wonnoo goonga on ko gooto kanko o waɗaaka jam'u ko alqur'an innugol ko buyi Allah waɗaali annoora on ko alqur'ana jam'u o wiyata wal anwaru ko innata ko azulumat wan nur zulumatu on ko buyi niɓe ɗen no mari façon ji buyi kono goonga on ko gooto pet si a woopii on ɗon haray o yehi
ko laawi ko ɗum waɗi alqur'ana on fof nuuru on ko gooto Allah subhanahu wa taala woni waɗde ko mufradu ko woni wonde haray alqur'ana on ko nuur peewal ngal ko nuur a imanu on ko nuur haray ɗiɗo anwarji fof wonɗi e nder ɓernde nden ko ɗiɗo ɗen wawata fewnude ɓernde nden Allah daali wa man yu'min billah yahdi qalba si tawi goɗɗo heɓi on annora o gomɗini Allah haray ɓernde makko nden woni handande hande kadi nde woni fewnde haray no ɓerɗe ɗen no fecci fecce buy karamo koɓen iɓe holli wonde ɓerɗe goono toon ɗe tawata ko hisuɗe e naafiqaaku hisuɗe e ñaw hisuɗe e keefeeru ko ɗen ɗon wiyete alqalbu salim Allah no daali sifagol ɗen ɗo yawma la yanfau malum wala banun illa man ata allaha bi qalbin salim ɓernde nde woni qalbu salim wo si tawi naafiqaaku ala nder ton ñaw wano gañanaande en e konnaagu en ko nandi e muɗum ala nder ton keefeeru ala nder ton sirku ala nder ton hara nden ɗon nde woni qalbun salim ko on ɗon tun aroyta ñannde alqiyama aray mo towni daande mo hooli karamo koɓen no wi'i yimɓe firooɓe alqur'ana ɓen ɓe inni ko wiyete qalbu salim huwa alqalbu salimu min ashakki fi tawhid walba'si walmamat wa madaruhu ala sirk amma zunub fala yaslamu minha ahadun min annas illa al anbiya haray ɓernde hisunde nden ko nde ɓernde nde tawata Allah sorti e mayre ko wiyete sikkitaare kon fof sikkitagol tawhidi waɗa e ɗiɗi Allah si itti ɗum e mayre haray nde woni e jam nde sikkitaaki fii dalngal nde sikkitaaki fii ummital nde sikkitaaki fii aljanna e yiite haray nde woni e jam haray noon yiilorde nden ɗon ɓernde hisunde ko si tawi woni ɗen nde daɗii sirku amma zunubu on ɗum ɗon no fanɗi daɗowo e mum ko wona hala ko junubu to sooko ma ko junubu jam sabu sikkugol ma tun taw ko a laaɓuɗo e zunubu ko junubu kadi hay ko sikkuɗaa ɗon kon tun taw ko zunubu ko waɗi a annda fi hoore ma ko wawɗaa a golli ko Allah anndi si jaɓi ko wawɗaa a etike laaɓugol ko Allah anndi siɗa laaɓi jooni noon sikkugol tun taw no laaɓi no haɗaaka alqur'ana Allah daali fala tuzakku anfusakum anndi haray junubu ko ɗum waɗi ñannde o ñannde mo ɓeeyo insinano Allah o annda yer ko memi junubu hay nulaaɗo meeɗen on ñannde o insinantono Allah no anndaale on ɗon faggitata ko junubu few ko Allah no reeni mo few kono ñannde o insinanto Allah fii hollugol jannugol yimɓe ɓen yo ɓe insinano Allah ɓay haray no woni ɗo waray ɓe wonde junubu nde ɗo neɗɗanke nde ɗo ɓernde neɗɗanke nde tawata no hisi nde ɗo huɗata nde yennata nde waddata nde bonnata haray nde ɗo nde no hisi few nde ɗo ɗen ɓernde haray nde woopondiri e ɓernde naafiqiijo nde tawata nden no ñawi haray ɓernde julɗo toujours haray kañum no laaɓi no sorti e bida no sorti e sirku no tabiti e ko wiyete kon sunna nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam haray ko woni haqiqa on qalbu salimu on ko qalbul mu'min ɓernde julɗo nde ɗo ɓernde julɗo noon inde mari sifaaji mayre on koko wiyete kon husu si tawi goɗɗo no mari ɓernde julɗo haray nden ɗon ɓernde no sifa wi'eede heɓugol husu alam ya'ni lilladina amanu an tahsha qulubuhum li zicrillah si fii Allah wowlaama inde makko nden wowlaama aya ko jippini ka deftere makko wowlaama ɓernde nden heɓay husu ɓernde nden heɓay yankinaare ɓeeɗo ko ɓe Allah subhanahu wa ta'ala yewti fii muɗum ka suratul mu'minun ɓe tawata ɓen hewti ko wiyete ko martabatul husu ɓe heɓi ɓerɗe maɓɓe ɗen woni newiiɗe ɗe woni yankiniiɗe ɗe woni hoykinkinaniiɗe Allah subhanahu wa ta'ala o husu no ari ka alqur'ana e nokkeeli 17 ko ɓuri hewde kon noon e ko husu on arata fii mum ko fii julde nde kad aflaha almu'minuna alladina hum fi salatihim khasi'un nokku goo wa innaha la kabiratun illa ala alkhasi'in sifa ɗiɗo piiji fof ko ɓuri kon ko ka julde husu on arata kono ɓernde nden yeɗɗiri o husu on heɓuri haray maandeji ko wiyete ɓernde moƴƴere nde tawata no mari sifaaji wonugol sellunde hisunde maandeji muɗum on
ko yankinaare sa yii huloowo Allah a yii yankiniiɗo haray on ɗon ɓernde makko nden no selli haray ko maande sellugol ɓernde makko nden no e hulugol Allah ɗum ko maande sellugol mayre on no tabitugol tere ɗen koye maande sellugol ɓernde nden no hoykinkinanagol mo kanko taguɗo on koye maande sellugol ɓernde nden no kulol ngol kañum kadi no mari maandeeji reenugol wonki kin e junubaaji sabu dogugol ko haɗaa kon wonaa gollugol ko yamiraa woni maandeeji kulol Allah ɗum ɗon ko sifaaji huloowo Allah on amma ko reenagol e ko boni kon woni maandeeji hulayɗo Allah on si tawi woni ooti reenaaki e ko boni haray o maraa maande hulugol Allah haray si tawi ooti no ɗoftii Allah haray toujours himo e annoora immorde ka Allah himo tijjii yurmeende Allah nden himo pottitii geddi ɗin julɗo huloowo Allah haray toujours ko noon ɗen ko sifori ko ɗum wayi si Allah subahanahu wa taala sergiti fii ɓen ɗon o daali innama yahsa allaha min ibadihi al ulama ko annduɓe ɓen fii makko kanko Allah anndi lette makko ɗen anndi maandeeji dalngal makko ngal anndi ko feƴƴata ton kon on ɗon ɗen kono ɗum ɗon tiiɗiri e makko o ko noon o hulirta Allah subahanahu wa taala en torki Allah waɗen hulooɓe Allah yo waɗen joomiraaɓe ɓerɗe selluɗe aqulu qawli hada wa astahfirullah al azim al jalil li wa lakum wa li saa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi huda wastana bi sunnati ila yawmiddin haray no jeeya e sifaaji ɗin sifaaji ɓernde moƴƴere nden ɓernde julɗo ɓernde sellunde nden ko wiyetee kon alliinu ɗum ko martabaaji nden ɗon ɓernde yani nden ɓernde no mari martabaaji martaba arano on ko wiyetee kon alliinu newanagol Allah e sariya makko on fiiliinu on no janngaaka alqur'ana no joli ton ɗen nokkeeli nayi o wii nokkugoo summata liinu juluuduhum wa quluubuhum ila zicrillah o wii nokkugoo fa bima rahmatin min allahi linta lahu walaw kunta fazzan galida alqalbi lam faddu min hawlik o wii nokkugoo fa quula lahu qawlan layyinan laallahu yatazakkaru aw yahsa nokkugoo wii waalanna lahu alhadis liinu on ko kala huunde nde tawata no ɗaati no hoyi no weli meemude no wayi wa hottollo kardaake o wii ɓerɗe maɓɓe ɗen e ɓalli maɓɓe ɗin si fii Allah wowlaama ɗe newoto ɗe ɓutta ɗe ɗaata ɗe yankino amma mo tawata siforaa ɗum ɗon hay huɓɓinɗaa ɗo radio alqur'ana o wiyay ɗanni fa alaa ka nande ɗum amma oɗa ɓernde makko nden fof haray fewndo ɗon no ñorngili no fewtee ɗum ɗo sabu no haray koko ɓuraa yiɗeede e makko o woni nande ɗon o wii nokku goo sabu yurmeende Allah nden ko ɗum waɗi si heɓanɗaaɓe liinu newaniɗaaɓe si tawino a wonno yooruɗo ɓernde holli jakka si goɗɗo woni yooruɗo ɓernde haray Allah siforaali ɓernde makko nden wiyeede liinu ko ɗum waɗi si nulaaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah waɗi ɓernde makko nden heɓgol liin nde woni layyin ɓernde newiinde o sabuna si tawi a wonno jogiiɗo ɓernde yoorunde mo yurmataake yurmintaaje ma on haray yimɓe ɓen pottotono moggo maaɗa o wii oɗa kadi wowlanmo konngol newiingol no tañƴinaa o waajito maa ɗum o hula Allah haray liinu on ko diddul husuna ko kala huunde nde tawata ñaaɗaawa iwa ñeññe ma wano papier weere ko nanndi e muɗum ko ɗum wiyetee liin ko ñaaɗi kon wiyee hasin haray noon newagol ɓernde nden ko faandaa e muɗum ɗo ko diddul hilsa ko hara nde alaa e ko wiyetee ñaande feƴƴitunde nde alaa ko wiyetee yoorugol inde mari yurmeende inde mari gressage moolanaaɗo ko ɗum woni yurmeende nden kala ko fokkiti waɗugol ko kaani ɓernde nden si tawi wonii ɗen imanu on no nder ton hinde sifori newagol haray ñaande nden iway jooni oti ɗaatalo wawasna hunde haray noon maandeji ɗaatugol ɓernde ko jokkugol peewal ngal nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam addi ngal ko ɗon si karama ko ɓen inni alamatu liinil qalbi ittiba'u hadiyil mustafa sallallahu alayhi wa sallam
Abu Umamata al-Bahili o maaki ñande goo nulaaɗo Allah jogitino lan junngo ngon o maaka nimmi ya aba umam inna min almuminina man yalinu li qalbu wo aba umama no woodi e gomɗinɓe ɓen ɓe tawata ɓerɗe maɓɓe ɗen Allah lan ɗon no newinanimmi ɗen manamum hiɓe jokkinmi jokki komi faala ko jokki komi fewtini ɓe kon e muɗum si tawi a wariɓe a taƴiriɓe kuccum kuccum ma a sekiriɓe seeranwal ɓe accitata jokkugol komi jogii kon ko ɓen ɗon nulaaɗo yeeti Abu Umama ko ɓen ɗon Allah no newinanimo ɓerɗe maɓɓe ɗen fii yo ɓe waawi jokkude kanda e makko o haray toujours ɓernde nden si nde heɓii ko wiyetee ko liin nde wona e joomiraare yurmeende kala goonga ko heewti e mayre nde waawa marde nde waawa huutorde jooni noon ɓernde oo ɗoo huloowo Allah nde neworay sabu alqur'ana on waɗa batte e mayre nde heɓa ko wiyetee kon wajal on kadi ɓernde no siforaa wi'ugol wajilat qulubuhum ɓernde julɗo kadi no sifaa wi'eede alqalbul mukhbit ɓernde ɗoftiinde si nde heɓii khusuu nde heɓii liin nde heɓa kadi ikhbat anndi ɗum ɗo fof ko ma'anaaji sergitaaɗi no ɓadondiri o kono ka kala e muɗum no hertina Allah subhanahu wa ta'ala no daali nokku goo wal ya'lam alladina utul kitaba annahu alhaqqu min rabbik fa yu'minu bihi ɓe gomɗinande fa tukhbita lahu qulubuhum deeƴanande ɓerɗe maɓɓe ɗen ɓerɗe ɗen wona qalbul mukhbit ko wiyetee qalbul mukhbit ko ɓernde nde tawata no yaaji sabu na ko wiyetee habtuka lugal arabiya ko tawata no yaaji ka nder leydi yaaji fota no waawi marde piiji ɗuuɗuɗi qalbul mukhbitu noon ko ɓernde yaajunde wawnde jaɓɓaade yamirooji Allah ɗen jaɓɓoo haɗooji Allah ɗen woɗɗitoo e muɗum imamu raghibul asbahani o maaki ko wiyetee habtuka luga attawadu wal khusuu ko yankinaare e newaare haray noon yimɓe tafsiru ɓen no wii ko wiyetee habtuka lugal arabiya yimɓe tafsiru ɓen hiɓe firi woɓɓe maɓɓe wono imamu mujahidu o wii ko wiyetee qalbul mukhbit ko ɓernde jogiinde ɗoftaare ko de wiyetee alhabtu huwa ta yani ko ɗoftagol Allah subhanahu wa taala imamu dahhak wii attawadu wal khusuu ko yankinaare e hoykinkinanagol Allah imamu qatada maaki huwa al ikhlas ko laɓɓinangol Allah fondo on laɓɓinana mo annuye on hara yiingo e nani e ɗaɓɓere waccoore alaa e ɓernde wotinden haray nde wi'aama qalbul mukhbit haray noon ɗiiɗoo konnguɗi fof ko wonɗu tottude maana gooto wonde ɓernde julɗo hisune nden nde ɗo haray no mari ɗiiɗoo sifaaji inde deeƴi inde tabiti inde huɓindii hoore mayre si tawii nde heewtii on niwo ka martaba wi'eede mukhbit nde ara noon e martaba wi'eede wajil anndi martaba wajil on ko martaba nayab ko ɓen Allah subhanahu wa ta'ala fii mum o daali wa bastiril mukhbitin alladina ida zukira allahu wajilat qulubuhum anndi ɓeeɗa wi'aama mukhbit ɓerɗe maɓɓe ɗen heɓii on darja ɗon ko ɓay noon ɓe heɓii on darja Allah sifiiɓe noon wi'ugol ida zukira allahu wajilat qulubuhum ɓe heɓi noon ko wiyetee ko wajal ɓe wi e martaba ikhbat on ɓe ari e martaba ko wiyetee kon wajal o daali fii maɓɓe kadi nokku goo walladina yu'tuuna ma aataw wa qulubuhum wajila anndi ɓerɗe ɗen heewtii martaba toowɗo ɓe heɓii yankinaare ɓe heɓii newaare ɓe heɓii ɗoftagol ɓe arii noon ɓe heewtii ka baŋngal hulugol si innde Allah nden jantaama ɓe hula si tawi woni ɓe waɗii ko moƴƴi kadi haa ɓe gaynii hara ɓerɗe ɗen no huli wota ronke jaɓeede waɗaa ko moƴƴi haa gayna kono harayɗa hulita ronke jaɓeede ɓayɗa anndi si jaɓoo on jaɓaali haray an on a perdi haray ɓe soggi ɗon haa muutoyi kono ɓe holloy toujours wonde jogiiɓe ɓen e qalbul wajil ɗeeɗoo ɗen ɓerɗe ɗe tawata no mari wajal ɓen ɗo nden no heewti e martaba toowɗo ɓerɗe ɗen haray no gomɗini haa gomɗinal ngal no timmi no heewti e kulol lette Allah ɗen no heewti e hulugol doole makko ɗen no heewti e cenɗe ɗen fof ko tawata sakkoto ɓe e boneeji haray toujours
e nder ko ɓe sifoto ɗon kon fii ɗeeɗo ɓerɗe ɓe sifii haa juutini kono majaalu muɗum alaa e mala e waktu muɗum fii yewtugol fii ɗeeɗo ɗen ɓerɗe ko yen faamu tun wonde ko yimɓe ɓen woni lanndade toujours ko hen ɗum senndi hakkunde galbu e nafsu e aqlu e ruuhu hara yiɗen haani toujours ɗaɓɓitude ko karama ko ɓen wii kon fii en heɓu tun fikra seeɗa fii muɗum kono heɓi ɗen ɗon fikra seeɗa fii ɗum ɗo haray ko e ndeer maayo ƴettuɗen gokkunni en ƴettiray ni kadi gokkun fii nafsu on ko hen ɗum ki hertori ko hen ɗum senndi nafsu on e ruuhu on e ko hen ɗum senndi e ɗiɗo piiji ɗi tawata yimɓe ɓen no heewi lanndade fii mum toujours noon si tawii kulol ngol tiiɗi e ɓernde neɗɗanke on ko wiyetee kon tuuyooji ɗin fof dogay e makko ko ɗum walti Samsuddin ibnul Qayyim rahimahullah himo maaki alqalbu fi sayrihi ila llah bi manzilati ta'ir falmahabbatu ra'su walkhawfu warraja'u janahahu famata salima arra'su waljanahani fatta'iru jayyidu tayrani imam ibnul Qayyim o nandindini ɗo ɗen ɓernde nden no nde fokkitiri noon yahugol ka Allah o nandindini ɗum e sonndu o wii giggol Allah ngol ko ɗum woni hoore sonndu ndun hulugol Allah jorto moƴƴere makko nde ko ɗum woni gabatti sonndu ndun si tawii hoore nden selli nde hisi gabatti ɗin hisi haray hannde kadi ndu waaway wiirude no moƴƴiri kono si hoore nden taƴi sonndu ndun maayi si tawii gabatti ɗin hoore nden no hindu wuuri hoore nden no ɗon kono gabatti ɗin taƴi maa ɗi heli haray ndu waawataa wiirude hannde kadi si tawii noon ndu waawataa wiirude haray hannde kadi ndu arnanike kala waañoowo ƴettay ndu tun haray sonndu doole mayri on ko wiirugol ngol si tawii ndu waawataa wiirude ko woni o yana e mayru haray neɗɗanke kañum kadi ɓernde makko nden ko nii ɗen sifori hakkunde makko e Allah subahanahu wa taala ko ɗum waɗi no haani nde ɓernde nden wonata toujours hara ko kulol ngol ɓuri foolude e mayre haa si tawii noon waktu jortoyagol ngol ari o taƴitira foofaango annditugol ngol yurmeende Allah subahanahu wa taala haray ɗum ɗo ɗen e dartu on en aroye e timminoygol mo yeeso si Allah subahanahu wa taala o newni en torki Allah waɗu ɓerɗe meɗen ɗen ɓerɗe julɓe ɓerɗe gomɗinɓe ɓerɗe ɗoftiiɗe ɓerɗe jaɓayɗe goonga ɓerɗe jokkayɗe goonga ɓerɗe hulayɗe Allah subahanahu wa taala yo Allah waɗen ɓerɗe men ɗen ɓerɗe laaɓuɗe ɓerɗe timmuɗe liiman ɓerɗe woɗɗitiiɗe e keɗ ɓerɗe woɗɗitiiɗe e naafijaako e gañanaade ɓerɗe woɗɗitiiɗe e yiɗugol lollugol ɓerɗe woɗɗitiiɗe e dendaningal ñabbiri ربنا وفقنا لما تحب وترضى ربنا إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وقد أمرنا الله بالصلاة عليه في كتابه العزيز فقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون